Yes, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye. Reka tuvuge gatoya ku ntambara iyo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igihugu cya Amerika cyashoje kuri Iran bifatanyije n'igihugu cya Israel. Intambara imaze iminsi myinshi, bitandukanye nuko abantu bayikekaga ko ari intambara yashoboraga kuza mu munsi umwe igahita irangira, 2, 3, 4, none ibyumweru hafi bitatu birashize iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwana n'igihugu cya Iran. Gusa ni intambara igenda ihindura isura. Nk'ubu amakuru abyutse avuga ko muri iki gitondo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje amagambo asa nk'ayatunguye abantu benshi, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byiyemeje cyangwa se bagiranye ibiganiro biganisha ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazongera kurasa ku ngufu z'amashanyarazi n'izindi nganda z'amashanyarazi za Iran ndetse no ku bindi bikorwa remezo bikomeye by'igihugu cya Iran. Icyakora icyatunguye abantu benshi ni ubutegetsi bwa Iran. Ubutegetsi bwa Iran bwabyutse bwamagana byatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Iran yo inavuga ko nta biganiro namba yigeze igirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bigendanye n'icyo twakwita ko ari imishyikirano hagati y'impande zombi. Iyi ni The Zoom TV 24. Uturakanda subscribe na ukamenyetso kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi n'andi makuru nk'ayi yihuse. Kubayikanze turabashimiye. Muretse gato, nubwo bimeze gutyo, abategetsi bo muri Amerika na Iran bavuze mu buryo butandukanye ibiganiro hagati y'ibihugu byombi bijyanye n'intambara y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe icyemezo cyo gusubika ibitero yari yakangishije kugaba ku ngomero z'amashanyarazi za Iran. Kuwa gatandatu, Trump yahaye Iran igihe ntarengwa cy'amasaha 48 ngo ibe yamaze gufungura ubunigo bwa Hormuz, n'umuhora unyuraho ibikomoka kuri peteroli byinshi, ngo bitaba ibyo Amerika noneho igasenya burundu ingomero z'amashanyarazi zayo. Kuwa mbere, Trump yavuze ko yakerereje ibyo bitero nyuma y'ibiganiro by'ingirakamaro yagiranye na Iran, ariko umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Iran we yahise ahakana, avuga ko nta biganiro byabaye ndetse yabyise amakuru y'ibinyoma. Nyamara umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wo muri Iran yabwiye igitangazamakuru CBC gikorana na BBC muri Amerika, akibwira ko bakiriye ingingo za Amerika binyuze ku bahuza ngo ndetse ngo zirimo gusuzumwa. Icyakora CBC isobanura ko iyi ntambwe yafashwe nk'ishobora kubanziriza ibiganiro ndetse ko ibiganiro bitemejwe cyangwa se ngo bibe birimo kuba. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House nabyo byagaragaje kwigengesera gukomeye, bivuga ko ukuntu ibintu bimeze ubu bishobora guhinduka ku kanya cyangwa akanya kariko kose. Hagati aho ubu tuvugana, igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyongeye kurenga $100 ku kagunguru nyuma yo kugabanuka cyane kuwa mbere. Uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, ayo arangana n'ibihumbi 145 ku kagunguru. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri muri Aziya, igipimo ngenderwaho kibiva kuri peteroli cyazamutseho 3.75 kigera ku $103.69, mu gihe igipimo kibiva kuri peteroli gikoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo cyazamutseho 3.43 kigera ku $91.55. Igiciro cya Brent cyari cyagabanutse hejuru y'10% kuwa mbere nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asubitse ibitero bishya kuri Iran byafatwaga nko kongera ubukana bw'intambara. Anavuga ko amasezerano y'amahoro ashobora kugerwaho vuba, ariko ubu abashoramari bari gupima ayo makuru bayagereranya n'ibyo Tehran ivuga, ihakana ko yagiranye ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo bakabibonamo indi mbogamizi ikomeye. Ubu tuvugana kuri ibyo bitoro, Ubuyapani bwo bwahise buvuga ko bugiye gusohora ububiko bw'ibiva kuri peteroli bwari bufite. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Sanae Takaichi yavuze ko kuwa kane bazatangira gusohora igice cy'ububiko bwabo bw'ibiva kuri peteroli mu gusubiza ku mpungenge zikomeje kwiyongera zijyanye n'ubucuruzi bwabyo. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter, Takaichi yavuze ko guhera muri iki cyumweru ku itariki ya 26 bazatangira gusohora ububiko bw'utwo tugunguru twa peteroli mu gihugu. Ubwo butumwa buvuga ko Ubuyapani bwa busanzwe bwaratangiye gukoresha ububiko bw'abikorera mu cyumweru gishize kugira ngo haboneke ingano ikenewe mu gihugu cyose cy'Ubuyapani. Bivugwa ko hafi ya 95% by'ibiva kuri peteroli Ubuyapani bukoresha binyura muri wa muhora wa Hormuz. Mu gihe tuvuga ibi, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Pakistan yavuze ko
icyo gihugu buri gihe cyiteguye kwakira ibiganiro igihe icyo ari cyo cyose impande bireba zabishaka. Tahiri Andrabi yabwiye ibitangazamakuru birimo na BBC ko yakomeje gushyigikira ibiganiro na diplomasi hagamijwe guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere. Hari uguhwihwiswa ko abategetsi bo hejuru bo muri Amerika ngo bashobora guhura n'abategetsi bo muri Iran, ariko ngo bakaba bahurira muri Pakistan. Andrabi ntiyemeje cyangwa se ngo ahakane niba hari ibiganiro byigeze biba hagati ya Pakistan n'uruhande urwo ari rwo rwose ku bijyanye no kwakira ibyo biganiro. Mbere ariko ibiro bya perezida wa Amerika White House byaburiye ko uko ibintu byifashe ubu ngo bishobora guhindagurika n'ibyo biganiro bikaba bitabaho. Nta tangazo na rimwe rirashyirwa ahagaragara rivuga ko abategetsi ba Pakistan bavuganye n'abategetsi bo hejuru bo muri Amerika. Nubwo Trump agaragaza akayihayiho ko gushaka kujya mu biganiro na Iran, Israel yo yatangaje ko irakomeza kugaba ibitero bikomeye ndetse ku bikorwa remezo bya leta ya Iran. Israel yatangaje ko ingabo zayo zirwanira mu kirere zagabye uruhererekane runini rw'ibitero byo mu kirere ku bikorwa remezo bya leta biri Tehran. Yabikoze kuwa mbere. Bibaye nyuma y'uko ku mugoroba wo kuwa mbere Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuze ko Israel izakomeza kugaba ibitero kuri Iran no kuri Liban nyuma y'ikiganiro yagiranye kuri telefone na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ati turimo gusenya gahunda ya misile n'iya nucleaire, tuzarinda inyungu zacu z'ingenzi uko byagenda kose. Mbere yo kuri uwo wa mbere, Trump yavuze ko Amerika izabanza kudatera ingomero z'amashanyarazi za Iran mu gihe cy'iminsi 5. Nyuma y'ibiganiro ariko yaje kuvuga ko byagenze neza yagiranye na Tehran cyangwa se na Iran. Ku mugoroba wo kuwa mbere, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika bwatangaje ko Amerika ikomeje kugaba ibitero bikomeye ku ntego za gisirikari za Iran hifashishijwe intwaro zirasa neza aho zigenewe. N'ubu tuvugana, Qatar yo iravuga ko itarimo gutekereza gufunga ikigo cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri ku butaka bwayo. Umuvugizi wa leta ya Qatar yahakanye inkuru y'itangazamakuru yavugaga ko mu masezerano ashobora kugerwaho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran hashobora kubamo gufunga ikigo cya gisirikari cya Amerika kiri Al Udeid muri Qatar. Yavuze ko ahubwo iki kibazo gihari ubu kizakomeza gushimangira ubufatanye busanzwe buri hagati ya Qatar n'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu kigobe cya Gulf harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko mu gihe bikomeje kudogera, Iran nayo yahise ishyiraho umuyobozi mushya w'inama y'umutekano w'igihugu nyuma y'icwa rya Larijani. Itangazamakuru ryo muri Iran ritangaza ko Muhammad Bagher Sogar yarahiriye kuba umunyamabanga w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano nk'uko bivugwa n'umukozi wo mu biro bya perezida wa Iran. Yayoboye mu myanya myinshi yo mu rwego rwo hejuru irimo n'umuyobozi wungirije wa IRGC, abana minisitiri wungirije w'umutekano w'imbere mu gihugu, umuyobozi wungirije w'ubucamanza, yewe yabaye n'umunyamabanga w'inama ikomeye. Ubu tuvugana, nubwo hari ukudahuza hagati y'ibyo Amerika yifuza n'ibikorwa bya Israel, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we avuga ko mu buryo bweruye Israel izakomeza kugaba ibitero kuri Iran n'umutwe wa Hezbollah ufatanyije nayo mu majyepfo ya Liban. Mu mashusho magufi afite amasegonda 36, Netanyahu yakomeje kuvuga ko bazarinda inyungu zabo z'ingenzi uko byagenda kose. Yagaragaje ko ndetse adateganya guhindura icyerekezo. Iran nayo iracyafite ubushobozi bwo kwihorera, aho imwe muri misile iherutse kurasa yashenye bikomeye agace gatuwemo n'abantu i Tel Aviv. Abayobozi bavuze ko iyo misile yari irimo ibisasu bifite uburemere bw'ibiri 100. Ibi byose birerekana ko Israel itaragira gahunda yo guhagarika imirwano mu gihe ibintu nyamara bikomeje gufata indi ntera, ndetse intera igaragara ko ari mbi. Iyi ni The Zoom TV 24. Uturakanda subscribe akamenyetso kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi n'andi makuru nk'aya yihuse. Kubayikanze turabashimiye. Bye.